i slušamo Radio Crne Gore. Treba nam nešto što traje, što umije da stari. Radio Cetinje. Radio Titograd. Radio Crne Gore. Kulturno-umjetnički program. Cultural and artistic program. Radio Montenegro. Uvaženi slušalci, slijedi reportaža Gorštaci u srcu ravnice posvećena crnogorskim kolonistima u Lovćencu, autora Žarka Božovića. Kada dođete u Lovćenac, sigurno ćete se upitati kako je Lovćen, putujući za Bačku, izgubio na putu čitavu svoju visinu i protegao se u široku ravnicu. Kako su se sprijateljile te dvije suprotnosti, planina i ravnica? Odgovor možete dobiti samo od onih koji su u jesen 1945. godine zamišljenog pogleda i suznih očiju krenuli sa Cetinja u Vojvodinu, u Sekić, današnji Lovćenac, na put nade i obećanog boljeg života. 5. novembra 1945. godine ispred Doma Slobode na Cetinju, neđe oko 11 sati, prva grupa crnogorskih kolonista krenula je ka Vojvodini. Crnogorci, velikom većinom stanovnici Cetinskog i Barskog sreza, napuštali su svoj zavičaj sa čudnim osjećanjem radosti i tuge, smijeha i plača. Gledajući suznim očima prema ponositom Lovćenu koji se gubio u daljini, zapjevaše: Crna Goro, ostaj s Bogom, žao mi se rastat s tobom. Crna Goro, rodno mjesto, tebe ću se sjećat često. S Bogom rijeke i potoci, s Bogom braćo Crnogorci. Lovćenački pjesnik Milivoje Miško Abramović u poemi Dolazak Miluše Mrgudove opisuje kako je jedan od vođa kolonizacije, Radovan Savov Stevović, promijenio ime Sekiću i tako zanavijek kumovao Lovćencu, koji postave simbol crnogorstva u Vojvodini, baš onako kako je Lovćen od iskona simbol svekolikog crnogorstva. Ušli smo u Sekić, ime ka svako tuđe, ne osjećaš ga, daleko. Sjedu smo u zadružni dom i svi isto razmišljali. Daćemo mi njemu naše ime, u kojem će biti naše krvi, pa da na one tamo proplanke miriše. Ćutali smo. Najednom Radovan usta i reče: Lovćenac, ljudi, neka se zove, pa neka bude vrh naših pobjeda, naše ime i prezime, naša poruka i zavjet. I neka bude opomena odakle smo. I danas na neraskidivu vezu Lovćenca sa Crnom Gorom nisu uticali ni vrijeme ni daljina. Cetinsko-barsko-lovćenački fluid miriše na istu krv, na prijateljstvo, rodbinstvo i kumstvo, ali najviše na potpuno isti osjećaj odanosti i ljubavi prema svojoj Crnoj Gori. Sa snažnom željom da tako i dalje bude i da našnje generacije Lovćenčana ljubomorno čuvaju uspomenu na svoj slavni zavičaj i porijeklo, čuvajući na taj način i svoj nacionalni identitet. Odlomak iz časopisa Oganj, autora Nenada Stevovića, čitala je Lovćenčanka Nataša Vučinić. U Bačkoj ravnici između Novog Sada i Subotice nalazi se Lovćenac, jedino mjesto u Srbiji u kojem se vijori crnogorski barjak. Lovćenac je prijestolnica Crnogoraca u Vojvodini. Tako bar pričaju njegovi stanovnici, potomci crnogorskih kolonista iz zaslužnih partizanskih porodica koji su nakon Drugog svjetskog rata naseljavali taj kraj. Selo se nekada zvalo Sekić, ali su ga nakon samo godinu provedenu u njemu Crnogorci preimenovali u Lovćenac. Profesorica istorije i nekadašnja direktorica škole u Lovćencu, Anđelija Tomić, priča nam o svom dolasku u to bačko mjesto. Najteže je bilo ostaviti svoje čevo, rodnu grudu i kuću. A ono što mi je posebno ostalo u sjećanju, to su moji posljednji dani na čelu. Ja sam bila dijete, 8,5 godine, išla sam u 2. razred osnovne škole. Nije sam u početku sve to shvatala, nisam znala šta me čeka, ali otišli su najprije moj otac, 2 starije sestre, ostali smo
majka, jedan brat i ja, najstariji brat je u vojsci. I kad je trebalo mi da se selimo, osjetila sam kod majke otpor veliki prema tome. Njoj se zaista nikako nije išlo, svi njeni su ostajali u Crnu Goru i zaista teško je i ona prihvatila. Ja baš nisam ni razumjela sve to u početku. Sjećam se samo posljednjih dana ničega. Živjeli smo u zaseoku uz Raljuće, to je deo Čela. To je bila druga polovina aprila mjeseca. Livade su bile tamo u cvijetu, na onim rijetkim voćkama, kao što su bile džanje ili neke divlje trešnje. Počeli su cvjetovi, pčele su okolo zujale. Malo dalje pasli su jaganjci. Ja sam sjedela sa mojim drugaricama i rođakama i one su mi pričale šta će mi tamo biti. Daleku i bogatu Vojvodinu, kako se tada pričalo. Tu je bio moj krajolik, moja kuća sa stepenicama, orah ispod kuće, malo dalje Bistjerna, livade. Nešto prelijepo koje sam ja možda doživjela tako kao neku razglednicu koja je jedanput poslao nama kao čestitku za Uskrs i to je bio kao prikaz nekakvog raja. To je meni ostalo u srcu sve do dana današnjeg. Možda to nije tako. I kad sam otišla sljedeći put, kao odrasla, zaista nije bilo baš sve tako, ali u mom srcu je ostalo kao tako. Od Crne Gore do Lovćenca putovalo se punih 11-12 dana. Prvo kamionima do Zelenike, pa onda vozovima bez voznog reda. Put je bio dug i težak, sjeća se Anđelija. Išlo se najpre kamionima sa Čela, pa preko Cetinja, do Zelenike. U sjećanju mi je ostalo da se, gde god bi stao taj kamion, pridruživali su nam se sa puteva iz drugih krajeva, Crne Gore kamioni, tu bi se napravila mala pauza, oni mladi su odmah iskakali, igrali, razvijali baljeke. Ja sam to sve posmatrala očima osmogodišnjeg djeteta, nisam znala šta me čeka. Tako smo stigli do Zelenike, u Zeleniku. Tamo su bili vozovi, oni vozovi bez voznog reda. Tu smo se potrpali, mislim bukvalno potrpali, jer u vozu nije bilo ni klupa, ni namještaja. Bilo je možda slame i porodice su zauzimale pojedine kutove, tako mali kutak, ćošak, svako sa ono malo sirotinje što je nosio. I tako, koliko smo putovali, vjerovatno 10-12 dana, već se ne pamtim. Već to putovanje je bilo jako teško, jako naporno, ali šta je tu je. Već nam je ponestajalo i vode i hrane, mada se u početku dijelilo to po porodicama. Međutim, kad smo se približili Sekiću, već nije bilo vode, bili smo jako žedni i prvo što smo stigli, kad smo stigli na stanicu u Sekiću, to je bilo da tražimo vode. Tu su nas dočekali oni rođaci koji su ranije otišli, poznanici, puno ljudi je bilo. I jedna moja strina Ilinka, daljna strina, dodala mi je bocu sa vodom. Gospode Bože, ništa u životu nisam lošije progutala od te vode, posle one moje vode, bistre, čiste, hladne. Zaista taj prvi utisak bio je stravičan. Ja sam mislila šta je to, možda je pogrešila, možda to nije voda. Bila je voda, nažalost, to je ono što su teško svi prihvatali po doseljenju u Vojvodinu. Isto iskustvo imao je i nekadašnji predsjednik opštine Dragoljub Drašković, koji se kao dijete doselio sa svojom porodicom u Lovćenac. Putovanje je bilo dosta teško, 11 dana. Mi smo sa tim porodicama krenuli, došli kamioni, potrpali nas i otišli za Zeleniku. U Zeleniki smo ušli u vagone, tada je železnica Rehum Zelenika radila. Došli smo u Lovćenac, su Sekić tadašnji, kad je već bilo pripremljeno za porodice. Ta kolona koja je bila organizovana dobro,
partija je rukovodila sa tim, imali smo sprovodnika voza i bila je velika disciplina. Ovdje smo došli sa porodicama, kuće su se dijelile prema zaslugama, ko je bio možda spomenice i prvoborac, on je dobio malo bolje kuće, a one druge manje zaslužene. Šta da vam kažem, kako smo se prilagodili? Crnogorci su poznati po tome da su širokogrudi, da oni dočekuju ljude bez obzira na naciju, veroispovijest i tako dalje. I odmah su sa Mađarima koji su bili dosta ovako tolerantni i pomogli su da se malo obuče traktore, mašine i tako dalje. Od oktobra 1945. godine pa do 1948. u današnji Lovćenac, tadašnji Sekić, doseljeno je 1065 crnogorskih familija ili ukupno njih 5919, kaže istraživač crnogorski kolonista Nenad Stevović. Sa još domicilnim stanovništvom koje su zatekli ovdje, ukupno znači oko 6000 stanovnika imao je tadašnji Sekić, a odmah nakon toga i prozvani Lovćenac. Stanovnici koji su došli iz Crne Gore, kolonisti, bili su iz Cetinskog i Barskog sreza. Tako da je ovdje i Katunska, Lješanska, Riječka, Crnička nahija iz stare Crne Gore i sa sobom naravno donijeli su i dio svojeg zavičaja. Crnogorcima u Vojvodini i Lovćencu najteže je bilo 1948. kada je veliki broj njih završio na Golom otoku. Pričaju nam svjedoci tog vremena Anđelija Tomić i Dragoljub Drašković. To je bilo strašno. Ja sam još uvijek bila dijete i sjećam se samo jednog događaja. I otišli smo na jednu konferenciju, bila je ovdje u domu, u zadužnom domu. Gospode Bože, to što sam tada doživjela, to ja ne znam da li ću ikad više doživjeti. Takvo čerupanje, takvo psovanje, takve psovke, to je bilo zaista strašno. Mislim da je 48. godina bila najstrašnija za ovdje. Moja mama popodne krila neke naše komšije koji su bili tako označeni kao... To nije trebalo mnogo, znači. Nije trebalo mnogo pa da neko bude izdajnik i beovac i šta ja znam. Malo je trebalo pa da ga označe, ali to je bilo strašno, to je dosta dovelo i do nesuglasica u selu, do svađa, do netrpeljivosti. To je bilo najgore, zbilja najgore. I ja kao dijete to sam najteže doživjela, naravno osim tog prilagođavanja koje je bilo opšte teško, ali ovo je bilo je period, naročito u Novom Sadu, jer sam imala i prijatelji, sad su moje deca u Novom Sadu, kada nije bilo lako biti Crnogorac, baš nije bilo lako i kada su se mnogi žalili, naročito nekako su Crnogorci uvijek, valjda to je tako i ta priroda daje da budu uvijek na nekom rukovodećem mjestu, i direktor negdje, uvijek gdje god je izabran to je Crnogorac. I onda se tu počela stvarati jedna zavist strahovita. I mislim da tada nismo bili dobro došli, to je opet od 74. od onog ustava pa dalje, mislim da je to doba. Najteže je bilo 46. godine i 7. A Boga mi onda kasnije i bio se za žurnalstvo oko 150. tu je bilo najuglednijih Crnogoraca koji bio od toga je broja 150. Imao sam priliku da se malo više zainteresujem kao sam bio predsjednik opštine, a zet mi je bio oficir UDBE, da saznam koliko je bilo tih Ibijevaca i od tih 150 koji su evidentirani, bilo je sigurno 50 koji su nevini. Nego neko nekoga pa rekao, evo on je bio sa tim, on je sa ovim. I to je pogodilo Crnogorce najviše u tom periodu, 48. i 9. godina kada su ih hapsili zbog izjava drugih. Stevović kaže da je i u proteklih 20 godina, kada je, kako veli, počela nacionalna renesansa Crnogoraca, iz Lovćenca sve krenulo. I u ovo novo vrijeme, rekao bih u
posljednjih 20 godina, u vremenu kada je počela nacionalna renesansa crnogorske zajednice u dijaspori, Lovćenac je ključna tačka. Odavde možemo da slobodno reći je sve krenulo. Ovdje je osnovano legendarno udruženje Krstaš 2003. godine, upravo u vremenu kada je osnovana i državna zajednica Srbije i Crna Gora i kada je svima bilo već jasno da će nakon 3 godine biti referendum o izjašnjavanju o eventualno crnogorskoj nezavisnosti. Krstaš je upravo iz tog razloga i osnovan da bi dao svoj doprinos da crnogorska zajednica prepozna potrebu da Crna Gora obnovi svoju viševjekovnu nezavisnost. Naravno, 2006. godina se dogodio se i 21. maj, Krstaš je visoko podigao svoje barjake i svi su mislili da je njegova misija tu završena. Ali Krstaš i dalje traje, pred njim su bili drugi izazovi, počeo da se bavi i kulturnom djelatnošću, pomagao je osnivanju niz crnogorskih kulturno-prosvetnih društava, dao je svoj doprinos i u uvođenju crnogorskog jezika u službenu upotrebu zajedno sa Crnogorskom partijom, pa tako Lovćenac je u opštini Mali Iđoš, u jedinoj opštini u Srbiji gdje je crnogorski jezik u službenoj upotrebi. A danas je u Lovćencu nešto oko 2000 Crnogoraca, ali i dalje su najbrojnija nacionalna zajednica. Za razliku od ostalih mjesta, asimilacije nema, uzrok raseljavanja je povratak u maticu i loša ekonomska situacija. Istakao bih da taj pad nije prouzrokovan asimilacijom, jer možda je Lovćenac jedno od rijetkih, možda i jedino mjesto u Srbiji gdje asimilacija nije uzela svoj danak, već je taj pad prouzrokovan prije svega iz ekonomskih razloga. Ovdje mladi ljudi kad završe školovanje, da li u Novom Sadu, Beogradu ili negdje dalje, odlaze jer nema radnog mjesta, nema gdje da se radi, veoma su potrebe za visoko kvalifikovani kadrovi su male, zatim veliki broj naših ljudi se vrati u Crnu Goru. Taj proces vraćanja u Crnoj Gori je bio konstantan od kad su došli od 45. od 48. godine, nekad je on bio sa jačim intenzitetom, nekad sa manjima, ali on se posebno pojačao i sad nakon 2006. godine, jer sa velikim, ponovit ću, oduševljenjem građani Lovćenca su prihvatili nezavisnost Crne Gore i veliki broj se upravo na tom talasu i vratio nazad u svoju postrojbu. Lovćenac je pogodan i za istraživanje i to ne samo egzaktnih statističkih podataka, već je pravo mjesto za izučavanje tradicionalne crnogorske kulture, tradicije, jezika. Možete da naiđete i da istražujete i crnogorsku tradicionalnu kulturu, jer ljudi koji su došli u tom periodu od 45. do 48. godine donijeli su svoje običaje, svoju kulturu, svoju tradiciju, svoju muziku, svoj jezik. I on je na neki način ovdje i konzerviran, upravo onako kako su ga i donijeli prije 70 godina. Zbog toga je za istraživače crnogorske dijaspore Lovćenac posebna tačka, rekao bi, i odavde se sve kreće. Crnogorci iz Lovćenca, bez obzira na godine i to da li su ili ne posjetili svoju postojbinu, zbore crnogorskim jezikom. Ja sam Stjepan Roganović, pa najviše me zanima crnogorski jezik, jer svaki narod bez jezika nema sebe ni svog lika. A u očuvanju jezika, tradicije, običaja i kulture kod mladih najviše zasluga svakako ima Crnogorsko prosvjetno društvo Princeza Ksenija. Mirjana Stevović iz tog društva kaže da rade na tome da djeca ne zaborave ko su i odakle potiču. Ono što je jedno naše veliko bogatstvo što se tiče rada sa djecom je to da djeca govore crnogorskim jezikom, onako kao što su govorili njihovi preci. Djeca u vrtiću od 6, 7, 5 godina govore kao njihovi džedovi, prađedovi koji su ovdje došli kao kolonisti posle Drugog svjetskog rata. To nam je neko bogatstvo na kome nismo morali posebno da radimo. Sve ostalo, kao što sam rekla, bio jedan veliki zadatak. Djeca su se kroz razne radionice, bilo da su likovne, muzičke, dramske neke sekcije, folklorne, upoznavala sa kulturom i tradicijom Crne Gore.
naravno onako kako može njihov uzrast to da prihvati na jedan vrlo edukativan, interesantan način. Teme su bile raznovrsne, kao što je crnogorska nošnja, šta je to ćemer, šta je džamadan, riječi koje su možda i ponegdje izčezle, šta je to važola, šta je to bronzin, šta je to kanavaca. Znači to su neke riječi koje su oni učili kroz radionice. Naši razni nastupi van Lovćenca su prikazani u Novom Sadu, Bačkoj Topoli, Subotici. Bilo da je to rad sa likovnim materijalima, bilo da je to neki folklorni nastup. Privukli smo veliku pažnju, veliko interesovanje i naša je sreća što smo nekako sve to probudili i kod ostalih zajednica u Srbiji. Veliko znači interesovanje o tome šta mi radimo i čime se bavimo. Jer smo jedino crnogorsko kulturno-prosvjetno društvo na teritoriji Srbije koje se bavi negovanjem crnogorske kulture, tradicije, a radi se isključivo sa djecom. U sklopu društva Princeza Ksenija organizuje se i škola Crna Gora moja postojbina. Tu školu pohađalo je oko 60 djece u protekle 3 godine, kažu nam predavači Aleksandra Vučinić i Gordana Krivokapić. Škola Crna Gora moja postojbina je jedan fini povod da se na jednom određenom mjestu, a tu moram da naglasim da je to Crnogorski kulturni centar u Lovćencu, u čijem okrilju radi i Crnogorsko kulturno-prosvjetno društvo Princeza Ksenija koje okuplja mnogo djece, pa samim tim je i to bila neka osnova, neka baza od koje smo krenuli. Već smo imali 3 generacije djece i do sada je obuhvaćeno 60-ak djece je ušlo u taj program. Znači, to je uzrast djece od nekih 10 do 14 godina, znači tu negdje od 5. do 8. razreda, mahom su iz Lovćenca, međutim imamo djecu iz Feketića i zainteresovani iz ostalih mjesta, nadam se da ćemo uspjeti njih da animiramo dovoljno. Zašto je interesovanje veliko? Ja mislim da je to zahvaljujući onome što sva ta djeca ponesu iz svoje kuće. Bili ste u prilici da ih čujete, da razgovarate sa njima i mislim da poštuju svoj maternji jezik doslovce, da tako govore, da ga njeguju, znači nisu ga naučili ni u školi, ni bilo gdje drugo, nego su to ponijeli iz svoje kuće. Djeca puno znaju i o muzici, oni znaju jako puno pjesama iz Crne Gore, igraju igre iz Crne Gore, počeo od predškolskog uzrasta pa sve do gimnazijalaca, znači oni su uključeni u sve to i interesantno im je da saznaju od kada sve to postoji i koliko je to zaista tradicija baš crnogorskog naroda. Mi smo se bavili istorijom Crne Gore koristeći njihova predznanja. Dakle, to je bila neka aktivna nastava gdje su oni dolazili na časove sa informacijama koje su prikupljali. Nije bila predavačka nastava jer smo želeli da se razlikujemo od osnovne škole, nego smo jednostavno na jedan kreativan način, lepeći razglednice iz raznih krajeva Crne Gore, iz raznih planina. Znači oni su saznavali o Crnoj Gori ono što nisu mogli, zato što jednostavno nisu imali uslova da putuju tamo u onoj meri u kojoj bi bilo potrebno da ju upoznaju. Ja sa svoje 52 godine ne mogu da kažem da poznajem Crnu Goru, iako sam također moja postojbina Crna Gora i udata sam u crnogorsku porodicu, ali opet ne mogu da kažem da znam Crnu Goru kao što znam Srbiju, što mi onako izaziva jedno osjećanje tuge. To je ono što smo mi htjeli da razvijemo kod svoje djece, kod svojih učenika i mislim da smo baš uspjeli u tome, da su rado dolazili u tu školu, da su aktivno učestvovali u tome, da su naučili svoje porijeklo i po 6-7 pasova nazad, jer smo to tražili od njih da znaju i sad oni znaju odakle su, kom plemenu pripadaju, gdje je to pleme, da li pripada Staroj ili Novoj Crnoj Gori, ko je bio njihov čukun džedi i tako dalje. Znači, u tom smislu da ih ne trpamo istorijskim činjenicama, nego da razvijemo kod njih interesovanje da oni to sami saznaju. Djecu crnogorskih iseljenika koji su pohađali školu Crna Gora moja postojbina najviše je interesovala istorija, jezik i književnost. Ja sam Lisa Česarević.
sad znam dosta više stvari o Crnoj Gori koje pre nisam znala, pa meni najviše jezika jer ja najviše volim o tome da znam, o jeziku, to kako se razvijalo i to sve. I književnost, da, to me isto baš privlačilo mi je dosta pažnje, ta crnogorska književnost, mnogo, baš mi se dopalo. Pa ja sam najviše imala od mog oca, to što moj otac jako voli tu istoriju Crne Gore i on mi je baš dosta pričao o tome i ranije i sad sam proširila to znanje koje sam već imala. Krivokapić Jana. Ovdje u ovoj školi mi se sviđalo sam rad nastavnika sa nama. Najviše sam voljela da slušam časove istorije, zato što sam dosta već znala prije što sam čula i u kući od porodice i tako da mi je to baš onako značilo dosta da proširim. To je bilo mi je zanimljivo o tome da slušam, a isto tako mi je bilo interesantno da slušam i časove književnosti Crne Gore, koja je baš onako interesantna i znači puno onako za proširenje znanja. Ljudima ovdje je bitno da to sačuvaju taj crnogorski identitet i to oni baš onako mislim da na pravi način to rade, pa i ja evo sam u svojih predaka isto i jezik i sve i meni to znači i volim što to, iako ne živim u Crnoj Gori, iako tamo nisam rođena, ipak smatram da to trebam da čuvam, na to što sam ponosna na to i da to što je to jednostavno moja postojbina. Ja sam Marta Čalebić, a ja volim crnogorsku kulturu, volim da slušam kako su se oblačili, kako su se ponašali, šta su. Volim da slušam o njihovoj kulturi, kako su igrali, njihov folklor, meni je to ostavilo najveći utisak. Pa meni kući isto pričaju crnogorski, vole da pričaju s tatom. Najviše pričam o tome. Ja sam Gazivoda Anđela i polaznica sam škole Crna Gora moja postojbina. O Crnoj Gori sam znala mnogo, a posle škole još više. Najviše me, moj djed Marko najviše o tome priča, moj otac malo manje, ali tu smo neđe. Ja sam Danilo Čečarević. Pa uglavnom mene najviše zanimala istorija, o tome sam najviše čuo od svog oca. On je baš insistirao na tome i da idemo u Crnu Goru, da posjećujemo mnoga mjesta. A mnogo je toga još nepoznatog što krasi ovaj ljupki gradić na sjeveru Bačke. Recimo, malo se zna da je ovo pravi rasadnik sportista. Odavde je recimo Sofija Pekić, jedna od najboljih jugoslovenskih košarkašica svih vremena. Odavde su poznati fudbaleri Bjelanović, Krivokapić, Kaluđerović, Zuber, Bracanović, Savo Pavićević, sadašnji reprezentativac Crne Gore. I kad smo već kod fudbala, treba podsjetiti da su u posljednjoj utakmici u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 1978. u Meksiku, slučaj Juanito, u timu Jugoslavije protiv Španije nastupala dva potomka cetinskih kolonista iz Lovćenca, Danilo Popivoda i Miodrag Kustudić. Lovćenac je vezan i za mnoga druga imena iz raznih sfera života. Odavde je, na primjer, Miter Pešikan, jedan od najvećih leksikografa i lingvista na jugoslovenskim prostorima. Zatim Ljubomir Kustudić, dugogodišnji predsjednik Mense Srbije i da ne nabrajamo. Lovćenčani, gorštaci iz Katunske i Crničke nahije, ni nakon 7 decenija ne zaboravljaju ko su i odakle su i na koji način treba čuvati tradiciju i običaje slavnih predaka. Bila je to reportaža Gorštaci u srcu ravnice.